Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Here's my heart, please make it yours. I give my love to you. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. And here's my promise, I'm yours to hold. I'll stay here by your side. We are two becoming one. We are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Here's my life, I lay it down. I give up myself for you. And here's my will, I submit to you. I will follow where you lead. We are two becoming one. Yes, we are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Here's my life, I lay it down. I give up myself for you. And here's my will, I submit to you. I will follow where you lead. We are two becoming one. Yes, we are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Here we are, we're yours and yours alone, God, here we are. May what your joy be not undone. We want the world to see your love through us. We want more of you. We are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Ready. Siarani masuk mah muna asa Dota 5.
buat dia masuk. Jadi namin sa ito, mereka mahamon tujuan nero. Sanari neng turun namin mahamuna itu bagas soro di kota masuk. Setiap itu tujuan nero, kebetulan mereka akan pas-pasuna. So patu mahami bos mentor. Firma tadi, firma kok bel Barcelona. Firma tadi mu nuzuma akan apa mau sudah. Nggak boleh berguruk-guruk. Orat. Dari sosok ini bagi kamu bilang Kapag pada di koloni sila Tuhan kami parniaran kami. I don't promise skies without rain, or a life untouched by pain, but I promise to stand through the storm, to hold you when the night feels long. I won't be perfect, but I'll be true. And every day I'll choose you. Not just in joy, but when it's hard, I love you with my whole heart. Martaniang mahita di bagasan rohat tabi, pasahatong ulang pamas-mason sa dariot kadupan ni Batang. Asahot na si dari bolong, nani rahot ni Tihatta, di parsarit yung nasida tujudonon. Amen. Mari mahita siya pupwede 122 ayat 1 dohot ayat 2. Diidahodo anak doho puru ni ruas ni buriam, nama sakap nai marbagas, jalan arodo nasida mangino pasu-pasu, atong say tatak manasida di bagasan asi di roham, pasu-pasu jalan ramon di manasida, marhide-hide pak kaholongin, rajai manasida marhide-hide to di
asa mamuka jala maruju di bagasan dame pardongan saripion nasidei tangihon matangiang namion alanyasi do tolong di roham. Amen. Udun maita. Mari kita sian nomor sia ayat 9. Kuriani Tuhanta keluarga besar Kutauruk, dohon keluarga besar Simamora, Parnumunima, Ipangori doho Oroa, Frankie Alexander Kutauruk, dohon Grace Yulina, Oro Simamora, Hatan Dibana, Paurato Kamu, Tu Parsaripeo Guna, diulang pamasu-masu Nabugoton, Penetosian Kolose Idutolu ayat 10 Idok semua masih paunengean jala masih sesaatu sama kamu jumpa marpakurani nasada dopak dongana songon panesani Kristus di hamu somoni manang hamuna Isido sana mulo taida pardalanan di mulu tarisari beon na taida umurang isi ima interaksi total kehidupan mulai siang manugut sahat manugut mulai siang nahipas saha ro di pajur di bata asa siang hata saha tindakan total lui dampui satonga dampui arah dan adong dampui di dunihon semua harus terbuka ala total doi siang manogot siang keadaan sukacita sampai kepada panggilan Tuhan total moduntai area-area tai ido upena rentan do pardalanan di pasari beon tu konflik rentan do pardalanan di parumah tanggaon tumuru na berkonflik marsual ayang boy holan las roha dan boy holan ditiki tabo pakilanaan ale memang ikut disude aspek ni parmuduo ala nido ala total do ibana disude partikiani do ibana disude keadaan do ibana siang kata saat tindakan do interaksi maka sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam hubungan rumah tangga itu adalah sikap, hati, pikiran, dan perbuatan seorang hidup ni ayati masih paune dunia. Kandung badan di nak ada Indonesia persoalan tantangan jodoh itu
doho ngagadopi, dong, kau kan semakin tough. Doi, cara unang tambui, air tinggi dek korodoi, unang nului persoalan dek korodi di tikina. Ido nakarjola te, molo masih pauneunia di hata bapak kita bodoi. Paune, pature, pauli. Jadi, dangan istilah sehari, dangan istilah 2 hari. Molo didok masih paune unea. Alai tindakan na terus menerus sampai kematian memisahkan kita. Di sini pembangun nasi nama si paune unea yang saling membangun. Atau Frankie, sarjana bukan itu, sarjana Grace. Sesungguhnya semakin tinggi pendidikan kita, emosi kita itu harus cerdas, spiritual kita itu harus cerdas. Tidak bakal kita ego, dan itu baik supaya kita memikirkan yang terbaik untuk diri kita. Tetapi ketika ego itu yang lebih tinggi, di situ tidak akan mampu melihat, tidak akan mampu memahami, tidak akan mampu menerima pasangannya. Baiklah ego itu memikirkan yang terbaik untuk dirimu, masih peune dengan naidok nadison meningkatkan nilai dirimu, melihat, memahami, mengerti orang di sekitarmu termasuk pasangan. Alani ikom marsya dulu hamudana 2 menghidupi on nama si pauneunia, sikap saling membangun, bukan merendahkan pasangannya, bukan meniadakan keinginan pasangannya, bukan mengutamakan egonya, alai saling membangun. Ikom boy doho prengki manida si Grayson, menilai si Grace, menerima Grace sebagaimana apa adanya dirinya, bukan sebagaimana kau menginginkan seperti hatimu. Mulai kosongan dari rohani do ibana, horan napasual do hamana. Ate, gudan kita tuntutan ta, konai male mah lembut, ias, uli, atau sikap tinggi, kan itu. HP di perkenalan pertama, saat hubungan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima belum terbuka itu semua. Nanti 5 tahun kamu ngardolan, tak sudah lebih ditandang karakter misi, Grace. Aku udah pernah dihukumi ibane. Semua itu udah lebih dihukumi itu si Grace. Itu teh Grace. Nah yang gua sama dia sana di situ, nang lebih kan? Itu. Jangan dupe marsari be tarang gue bawa ngurus apa be nama sikap ini waktu nama se itu sederhana sekali. Dalam arti dalam sebuah pernikahan kita tidak bisa menutupi apapun. Aleko sudedo molhata bata telek somo lidah di plastik siap bincang toru siap kapiran ikoboi di idarangan ngaboi buku. Maka ketika kita terbuka ada banyak hal keterbatasan, kekurangan kita yang harus tampak nyata. Buhadoh, Frankie Majalo ibana dengan segala keterbatasannya masih pauneunia kamuna. Amin. Uli
atau bagi hamu majohan tani di batang tari turut di padonga saripion halak Kristen. Dumpi to pada batang jol mai do ibana ma dan dengan sasada bawai bujung. Ubahin manibana sada buru-buru pangrubi di ibana bahen akupna. Akup ni ini hidup Tuhan Yesus ganuk na paulang dong na yolina. Iyan soalan na marmainan na para kupos sado pangalaku donang na mabuat na sirangi atau na ginadong di bataran jadi sirang ni jolma. Songra bilo de batatu bawai hamuan ka bawah. Haholongi hamu mapati hutang nabe songon Kristus na makaholongi buriai. Jalan nama haleo diri na humang koksa. Unang muru kamu dopak nasida. Ikon maroha kamu madongani nasida. Sangat baik kamu nasida. Songon donga panean di hangoluan nasora sudah. Duhi songon didokatan di batang tuan ka boru-boru. Diolo ya kaparupuan mabawari. Songon pangoloina di Tuhani. Ai bawai do ulu ni parti hutana. Songon Kristus ulu ni kuriai. Ikon botol, porman, toman, madonga kalapohon dohot pamenahun ni todi. Parang ni boru-borui. Iman harga dijulungi di batang. Dohot dijulungi jolma. Atau sumenakan nama parang kata di batang mahamuna. Sumulut kon para simiroham dohot tabasarun. Dohot paserekon miroha mahamu. Masih pauniunian mahamu dohot masih asian. Saluhut riting miroha muruk rimas panunggahion pangicahion dowe siap kamu. Alai dijam saluhut nai masih maholongan mahamu. Ai rambut mina sudengkan. Dumidan minasian debata ipa mangarajahi bagasa rohamuna. Jala saluhut labina hipuna mahite-hite mata manang papahenan tok-tok memahite-hite guarni Tuhan Yesus. Asaibana mangarajai rohamuna dohot pulau muna. Atau ngaligi hamu mihata ni debata karego turut di patongan sarebioni. Namanu kumajumulo diho Ale Frankie Alexander Utauru. Olo doho maka joko dijulun di batana oto sangkut. Doho dijulun yang kadongan apun bison. Na dipanggil rohando si Grace Yulita. Boru si Mamora. Nani Ririkon. Molo ng sadaroham. Mauloi sangkut nai. Dogma alusin. Mau yate. Namanung kumau dohot diho areinan Grace Yulina Boru Simamora naniririt si Frankie Alexander Utauru bahedongan na saripe. Nau lo doho maka jomjoko bijolo ni batana boto salugut. Doho bijolo ni dongan na kumudison na dipangidorohando si Frankie Alexander Utauru kon gabe si nortuku olo doho maka hono ibana si anasa roham. Doho mapangaraho na ture maradong kunibana. Dohot marparangego parangina bagia. Pabuah hak Kristen ko. Jalan nasotu pamahilonong mananta di konomi bana. Paima disirat kamati akan sogut. Mono nang sadaro hak manguloi sanggut nai. Dogma alus. Monate. Atau masih lehonan tangan siang mahamu nanadua. Pabuah hotni pada rumah. Naposo ni debata doau nama puan hatana tuhamuna. Marhite-hite guar ni debata alma. Anak le Yesus Kristus dohoto di porbadia doa humado. Naum pinado muni debata. Dan jadi sirangon di jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramu di Tuhan di bata mahamu. Di sodako
Tuhan debata dobuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopangko Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasor hodo damena tutod dimuna. Amen. Jalan nabun pakyomu turikok na tujuan narion. Yaka administrasi namanya. Las ison mahuria pasahato centra mata. Kas, nauni, di dalam aluna pasu-pasu luka sepat pasar regioni makide na pokoni debata. Sehingga matutup bulan narion, melalui keluarga dan berarti aluna keluarga sinoi akan debata. Langsung lima siang kuriata akan dipesihide bahwa kuriata lo akan debata. Nagabe sulu-sulu nama, nauni pokona kinalati. Magalani hari-hari na pinasa di debata program. Lima akan saya hari lalu lama kepada dia. Las semua partikel pengantin pasangan sekrama Tanesida Tuhurio. Jala sehingga matulano pasaripan na ani buka siya sa dayon. Pas mako.
sian di bata. Anggo aku dongaku sajaku, iko Jehova do uluanan. Gurang doha maulun doha parukilon na gumabayan har-har pada di pasar bioni. Alay say ingon tamu makotong hata ni di bata. Ima senjatamu na manaluhon hamauluni. Anggo aku dongaku sajaku, iko Jehova do uluanan. Hamu na toras ng suisi sorgo ni panantinon. Pawahatamu manasida di parsari bioni. Marhite-hite tamiang. Los buhari hamu manasida. Marhite-hite hata ni di bata. Asahot tong pada nasidai. Amin. Tatanya kung mapilata. Rap pahita di tangiang hato pantay. Ang sinirohan ni Tuhan Yesus Kristus sorong nirohan ni Bata Ama. Doho pangaramotio nito di Porbalia Ma. Nama masu-masu hama. Amen. Horas manihita sa lupa. Dungi, jong-jong lang ni kapilang ni Guru Muna. Tajalang mas yan siyang no mahita majalang. Uhud mahita mahita ng 121.
Tuhan itatong
di perumahan. Mulai dari rumah terus dua tiga bersih, siapa kasih perumahan, terus kasih kita ini, namun anakku anak perumahan ini, baca pasu-pasu perdoa serpion sebagai sebuah keluarga bagi personal Jason orang ambil perumahan ini, bukan berpikir bahwa atas perumahan ini asas orang itu mah orang nabi bahwa anak perumahan ini firman lagi baru selama firman lagi lucu-lucu yang menata sama orang. Dia menurutnya bertemu dengan Romen, ketemu orang Romen juga dong ke rumah tangga hasil dan ini ke Romen. Naskah bagi memahami dulu kasih bermula untuk waktu pertiga bersih. Jujur menerima kepada Allah, jujur menerima bermula. Itu memulai ayat dari jujur maka seria bersama Allah juga terlibat yang ramai do anak itu. Soalnya nanti kamu patenang. Ayo mesti kenai. Umuan nasi. Kau berikan orang. Soalnya nanti kamu patenang. Aku berada kami. Lawan jalo haroro kami, haroro ni pulau kami, jalur. Baik kamu mah kota Parono.